أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasan panukbal ko salam si kaam dangan tiyak kita balik si programate magsuy-suy sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ito suy-suitin pasaran Hijrul Bait yan dinding mapa sugpat si ka balay yan gani dinding na pariyata manalos si waktu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng bahayang la si Hijr tekka si Uqbah ibn Abi Mu'ayt nambu aman kapitbahay ni si Uqbah binattado ni sa meknen dita kellong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinikel ni arak samyan pikel ga ni pagkadatan ni we hininang iliin si harapan Ka'bah si haram Ka'bah namikyan nin ga ni pikil ni we sinekkel nin Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. In luma sab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya manduangan yene tapit luma ne ga siye marihara kapatut magtapit luma ko hindi bakas matasabot mapalabay miyaan yene si Uqbah ibn Abi Mu'ayt dambuwa yaman kapitbahay ni yene ko bakas maghapen si iye dahil lumiyaan sinek kelo ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ksemek si kaduwe tapit luma ni Abu Lahab duk andane Ummu Jamil bint Harb ibn Umayyah na si Ummu Jamil ini nisab magkoto-koto pipitu pasalan yene tapit luma ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mo piksa pagsigikan ne paglemian ne yene gawang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Story tani sa pasuno yene Dar al-Arqam ibn Abi Arqam si tagna pag pamahalayak da'wah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtimok siya dukme kasawian nin yan may sahabat si Makkah al-Mukarramah yan si Dar al-Arqam ibn Abi Arqam lai siya magpangadji yan bang niya paturun naman may Quran magpangadji siya may hukuman atawa sin ka Islam iyan si waktu pe in dakwahin dakwa tapok secret basun isab suisuiten pasalan bulan si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinaku weme musyrik Makkahin aman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan mu'jizat ini din pakure bulanin mian pasi Muhammad supaya mian ga na niya tahinang-hinang Muhammad ini an Nabi supaya ni dapat napainde Muhammad bangasal bennal keo too ini binonu in pakitihanon kami tanda ini tanda penne kepak no bulanin due kepak na pangurong Allah subhanahu wa ta'ala yene pinakure inin pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakitihan si kepak bulanin
Kung si ayat Allah subhanahu wa ta'ala, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar, sumagwa nin yene al-mu'anidun ina jatasabung den laqad saharakum ibn abi Kabasha. Ibn Abi Kabasha inin pangalan de in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inin pangalan den. Miyan amban mi tafsiran ne pangalen sabab pa ngandiyawa duk pa ngidji duk pa ngusa-ngusa bupainta kiterene in ayatin no ayyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Takitar ayatin sumagwa rin ngusa-ngusa si painde Ibn Abi Kabasha. Ibn Abi Kabasha pinain sugsugan inin nambuwa amban papo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman pihak ina ko naman Aminah. Pinain isab nambuwa amban papo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban pihak ina amma. Pinain isab yene pangalyas de ininen alen si Al-Harith ibn Abdul Uzza. Ini ella Halima Sa'diyah. Ini makaipat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinain iye pangusa-ngusa inin pangalyas de inin mian si papo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si suksug siit ko ini si mian Juz ibn Ghalib. Amban painte me suiswine ainin si waktu me Quraishin si zaman palabele numbase si me al-asnam si me kasanto-santuhan. Sumagwa ni pagpia ainin sinulang we ni Quraishin numbaye si me bituon. Naiin ang bansamiaan alen pangusa-ngusa de panghute Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Abi Kabasha. Na pataman lai in swiswiten agaranon bi yan next videohin magsyukur si pakalebi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.